Blagodarna Srbijo, puna si ljubavi prema svome pastiru, svetitelju Savi. To su prave reči, to su prava osjećanja. Ovako je svoje obraćanje na Svetosavskoj akademiji u Prijepolju počeo vladika Mileševski Atanasije, govoreći o srpskom prosvetitelju, njegovom životu, delu i životu posle njega. Divimo se Bogu Tvorcu za njegov predivni svet. Najlepše umetničko delo, najsavršenije, najsloženije, najfunkcionalnije. I zato su Tvorcu Bogu najlepše pesme i ispevane. Ali divimo se i ljudima koji kao slike Božije također umeju da stvaraju i da čine dobro. Jedan od najsposobnijih, najstvaralačkijih ljudi svih vremena, a svakako najsavršeniji na našem prostoru, jeste Sveti Sava. Njega možemo zvati kompletnim čovekom. Na Svetosavskoj akademiji uručene su i nagrade i priznanja zaslužnim učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i na postignutim rezultatima po objavljenim konkursima. Sve je upotpunjeno kulturno-umetničkim programom. Obeležavanje Savindana u Prijepolju nastavljeno je danas programom koji su učenici sa svojim nastavnicima pripremili u slavu i čast školske slave Sveti Sava u osnovnoj školi Vladimir Perić Valter, slavski kolač, žito i sveća u čast Svetog Save. Gospode Bože naš, ovo ti prinosimo u slavu Tvoju i u čast Svetog Save, prvog arhijepiskopa Srpskog, čijim molitvama pomiluj nas. Svojim kolegama i učenicima školsku slavu Svetog Savu čestitao je direktor osnovne škole Vladimir Perić Valter Milinko Mićević. Ogromna je značaj ove slave Svetog Save koje obeležavamo u školi. Kako za nas, tako i za učenike. Učenici, verujte da se raduju ovom danu, kroz sve literarne i likovne konkurse, oni to jedva dočekaju da iskažu svoje emocije prema ovoj slavi. Svetosavska himna, bogat kulturni program, učenici osnovne škole Vladimir Perić Valter priredili su u čast školske slave, ali i na zadovoljstvo brojnih gostiju koji su uživali u Prijepoljskom domu kulture. Mogao si biti vladar, vladarskoga roda ti si, i da vladaš srpskom zemljom, mogao si, ali nisi. Rastao si sa knjigama na očevom belom dvoru, zavoleo Boga, ljude i sanjao svetu goru. Mogao si vladar biti kojeg mrze ili vole, ali ti si svome rodu otvarao crkve, škole.